Šiljo, opet stari štos. Daj malo mašte malo. 7 godina nesreće. Što ste to učinili? A što ste to učinili? Još jedan manijak razbilje malo prečaka. Znamo da bude... Poznajem ja vas od ranije. Ovo je malo... Ljudi, treba uzimati miliciju. Čujte, da vi niste slučajno pobjegli iz grupe TNT? Čemu ti to govoriš, sinko? Da niste slučajno pobjegli iz grupe TNT? Sinko, ja sam došao iz Pule. A jeli? Sudeći po godinama, mora da ste poznavali Kaligulu osobno. Ti bratuho, razbojniče, balavče, tako vrijeđati bespomoćnog starca, što sve čovjek neće doživjeti u familiji. U familiji? Gospodična Vučković! Molim. Gospodična Vučković, dopustite da vas pitam mislim, jel imate neke sitnoga, a? Od 500-600 eura, tak nekak. Sastavnik prve klase Božo Na mjestu voljno. Što kaže maršal? Šalju me da provjerim koliko dugo držite ovaj položaj. 6 dana, 21 sati, 12 minuta. Ja mislila duh. Pa što se smijete? Pa situacija je opasna. Evo stiže neprijateljska avijacija. Zastavniče, nema veze. Jurek! Otkud ti, Đuro? Joj, kak se dugo nismo vidjeli, a? Pa ja sam mislio da si ti zaboravil, di ja sam Ja tebe zaboravim, pa kaj tebi ja da zaboravim svog brata, svog Jureka? Gledaj, daj, pusti na miru. Pa kaj trebaš, kaj hoćeš? Kaj treba? A niš, kakva je to dobrodošlica. Ja sam mislio da si ti budeš meni razvesel, kaj? Drži se kaj uvređena frajla. Ova mi nikad važna bila nije, pričaliva kak su ženske lepe bile prije. Sam kad bi muzika bila malo tiša. Kaj ste ono rekli? Ko te šiša? Sjeli kak sam se to dobro setili. Ovakav promet nismo imali od 85. Kak to mislite, šefe, vi ste se setili? Pa to je bila moja ideja. Glupost. Točno se sjećam kad sam rekao, Ivek, vreme je da se moderniziramo i da zaposlimo frizerku. Pa to je laž, to je kleveta. Ja sam se toga sjetil, to je moja ideja. Ivek, ko je ovdje šef? Čija je onda ideja? Dobro, ali tak da znate da vas bom tužil zbog mobbinga i copyrighta. Čim saznam kaj je to, bom se zabrinuo. Bog daj, kaj imaš tu besplatno? Može jedan slatkač od pistacija? No, wasabi. Da, zagrabi. Fino zgledi. He-Man, koliko vrijedi, Skeletoru! He-Manovi prijatelji su pametniji nego što ti misliš, Skeletone. Nije upola toliko koliko ti se čini. Ne parošter! Očito je, da, bio je on, vidio sam ga, jesam. Pa gdje je? Bravo vas dvojca! Obucite borbenu odjeću! Ovo je opasna misija. Ne možemo činiti pogreške! Sudbina Kristofora Robina u našim je rukama. Medoput, Dora, pogledajte što čitam. Ova knjiga je cijela o medvjedima. Baš poput tebe, Pu. Slušaj, medvjedi zimi hiberniraju. Svi su pobjednici u Drpićevoj slavnoj igri Striljuske, a u pomoć će mi priskočiti jedan veseli mišić. Stavimo miša ispod ljuske. Jeremija, koji se klinac Kupinov ovdje izbiva? Imao sam zanoktice pametnije od vas dva. Muljo, paklena, ovo nije banka. Ej, čača, šerif nam je došao. Bela. Dobro jutro, došla sam vam vratiti knjigu. Već je pročitala? Nisam mogla prestati. Jeste li dobili što novo? Ne, od jučer. Izvrsno. Pardon, mudrače. Jeste li možda vidjeli neke male plave ljude? A pošmo da su! Znao sam, rekao ti da smo blizu, Azdi. Aj!